Ndabasuhuje kandi mwe bakunzi bacu ba Afrimedia TV aho muherereye hose. Aya ni amakuru abagenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahanini ibigiye bivugwa cyane mu myidagaduro. Ni ku munsi rero w'ejo tariki 18 z'uku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Uyu munsi rero hari ku cyumweru turangije. Muri iki cyumweru dusoje nibwo habashije kuba uyu mukobwa uzwi cyane nka Fofo wamenyekanye muri filime zigiye zitandukanye, ahanini muri Papa Sava ndetse na Seburikoko. Seburikoko akaba ari filime ikunze kuba yaca kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda, naho iyi Papa Sava yo ikunze kuba yaca kuri chaîne ya YouTube ya Nitegeka Agarasiye uzwi cyane nka Papa Sava cyangwa se Seburikoko. Rero uyu mukobwa akunze kuba yagaragara muri izi filime zombi cyane, kandi akaba ari naho yagiye akundwa cyane akura abafana bagiye batandukanye. Ni ku munsi rero ku cyumweru tariki 18 z'uku kwezi kwa 9 turimo muri uyu mwaka wa 2022 nibwo uyu mukobwa yabashije kuba yakoresha ibirori bizwi nka Bridel Shower. Ibi ni ibirori rero bibanziriza umunsi w'ubukwe, aho umukobwa ahura na bagenzi be maze bakabasha kuba bamusezera ndetse banamuha n'inama z'uburyo agiye kuba yakitwara mu gushinga urugo rwe. Rero ni ibirori byabereye ngo ku Gisozi, tugiye kureba uko byari byifashe. Mu bigaragara ubona ko yari yashyigikiwe na bagenzi be bakunze kuba bakina na filime ndetse n'izindi filime zigiye zitandukanye dukunze kuba twababonamo. Cyane cyane urabona ko yari yashyigikiwe, aho ubona Mama Sava ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakina muri Seburikoko, ndetse n'uyu mumama nawe ukunze kuba yagaragara muri filime ya Bamenya cyane, akaba ariho azwi cyane uyu mumama aba ari kumwe. Ni ibirori rero ubona ko yari yashyigikiwe na bagenzi be mu ruhando rwa sinema. Navuga ko ni ibintu byari bimeze neza, urabona ko yari ashyigikiwe. Rero ni Fofo uzwi cyane muri filime nka Papa Sava itambuka ku rubuga rwa YouTube nk'uko twabibabwiye. Akaba rero ngo ari ibirori yakoresheje byo kuba yasezera ubukumi bizwi cyane nka Bridel Shower mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza. Ni kuri iki cyumweru rero tariki 18 nk'uko twabibabwiye Nzeri uyu mwaka wa 2022 nibwo inshuti ze, abavandimwe n'abandi bahuriye ku Gisozi muri Kigali. Ngo rero bamuhaye impano ndetse n'impanuro azakomeraho ngo mu rugendo rushya rw'ubuzima agiye kuba yatangira mu gushaka umugabo we maze agakoresha ubukwe. Uyu mukobwa rero uzwi nka Liliane muri filime yamamaye cyane mo azwi akanakundwamo, yagiye anaboneramo abakunzi cyane bagiye batandukanye, yagiye anaboneramo bamwe mu bakunzi cyane bagiye batandukanye. Yitwa Seburikoko. Iyi ni filime abashije kuba yamenyekaniramo cyane. Rero ngagiye kuba yakoresha ubukwe n'umukunzi we uzwi cyane nka Pattyno, ngo bakaba bamaranye igihe kinini bari mu rukundo aba bombi. Pattyno rero ngo uyu ugiye kuba ngo yarushinga hamwe n'uyu mukobwa witwa Fofo, ni umuhanzi w'umurundi ngo kandi akaba akomoka mu gihugu cya Tanzania, ariko kuri ubu akaba yituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyaka 3 rero ikaba ishize aba bombi ngo bakundana. Ngo rero ubukwe bwabo ukazaba buzaba tariki 2 Ukwakira uyu mwaka turimo 2022 nk'uko impapuro z'ubutumire zigenda zibigaragaza. Muri Gashyantare muri uyu mwaka wa 2022 Fofo yahatanye mu irushanwa rya Miss Rwanda, ariko ntiyabasha no kuba yasimbuka icyiciro cy'amajonjora. Rero ni amarushanwa yaberaga mu karere ka Gasabo aho bita kuri Hilltop Hotel hano mu mujyi wa Kigali. Mu mushinga we rero muri aya marushanwa yari ajyanye
n'ibijyanye n'imyororokere, ngaho yari kuzajya ngaganira n'abana b'abakobwa ku bijyanye no kumenya iminsi yabo y'uburumbuke. Ntiyabashije rero kuba yarenga aya majonjora yabaga ya Miss Rwanda, yabashije kuba yagarukira ahangaha maze akomeza ubuzima bwe bwa filime. Rero n'ibirori byabaga kuri iki cyumweru tariki 18 ku kwezi kwa 9, ibirori bizwi nka Bridel Shower, aho yasezererwaga n'abakunzi be cyane cyane abakobwa bamugira inama y'ukuntu agomba kuba yategura urugo rwe rushyashya agiye kuba yakubaka. Umukunzi rero twababwiye ko uyu mukunzi we yibera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umurundi ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Aya ni amakuru aba ari kugenda avuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tukwibutsa kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba watwumva 5 kuri 5. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.